Joshua ven a chanchin atang hianin thil tam tak zir tur kan nei ni na la alo turu khop maya hei ama phei hi chuanin Mizo mi puiten UFC Champion in neya loin ngai ro te tia a ro pui khop mai a chanchin a zin kong apo hi a turu khop mai ani he video hianin kan ron soi anga kan ron ria kanga na choni Mizoram boru ka luan ne thaboka kumsang ni pakhata October ni som kumsang ni pakhata apiang ani o tuna hianin UFC Champion ani meka tuna hian kumsom ni palina ani meka kumsom ni pangai October ni soma pumdon chawani a no pangsia future a bright boxia champion der to mai boxia a turu rem khop mai kan soi zel ma ka sil du che chu tuna hian in zo stream Android mobile application hi Google Play Store re chain na download theya he pa hian Mizo tonga le lin sa movie munom tak en turo mani ke drama Hollywood Bollywood serial engkim tin kan subscribe na man milzerin account te point share theya Android smart TV zo stream app hi a man thei boka Mizoram chon zo stream app pay per view le subscription platform khata income masaberania Android Google Play Store chain lo download ula chuan zo stream app kaltang nge hianin Mizo tonga lelin sa movie munom takin endonia ti kha du sak takin kan ron shil masa chewani tuna Joshua ven kan react zelang October ni som sang hi pakhata apieng ani ti chuanin hetianga kumsang hi pakhat atanga sang hi som pakhat khan apiana Myanmar ram khatlem khanin an buai chhodewa chuwang chuanin an chungin kumsang hi pakhat vel khan heti hunlai hianin Joshua ven kum som lekania Myanmar atangin Malaysia rama an peng ani an pem ta ani Malaysia an pem an hanin son na chanpo Joshua tan te hei nun thazok nun ol samjok nun pangai zoka khatianga an han nun theinan khan an chungin Myanmar train Malaysia khan ti khan han pem chhota amaro chu hetianga an han pem chhonu hian hei Myanmar ma te chonin culture kha dangani Malaysia te chonin dang le dei maya hei takahina Joshua ven ngai sanom na tuna kumsoma ni lain Myanmar rin Malaysia han pem chuan culture tradition tharlaka te khanin a hanin expose don ta chuwan chuanin Malaysian thilti dan te an tong te khang zong thian siam chungcha te khan har satna atok na sadon lutuk ani ate te tang he tiang hianin anun titaf tu ama he tumru na torchel na te khatiang ang loin siam theina te pokhani mai theya ka kha kumsang ni som pakhata ani heti hulai hianin Joshua hi Joshua ven hi kum som chi alani ti chuan kum ni an ral le a kum sang ni som pathuma Joshua ven a kum som pahni ani hianin Malaysia tangin United States an pem leta anin son leta heta hianin Houston Texas kantia an khosata ani ama soidan chuanin he often described the transition as difficult hei takahi nisina karon soito kha ama ngei pon hetianga Myanmar changa Malaysia changa US khatianga hanin son vel hi ama po hianin harsa atitin Wikipedia lama te chuanin achanchin mutura omani achan chu tong chungchanga te hei culture in anglo lutukte tin America society ya khatianga an valen ve theina turata na an mani an in siam rem angai na sat baka khan thil ti sang khaum ve ni mo khatianga an hanin son kwal kha ama tampo khan a har sa ve le ni ti hei ama chanchin nge apo ziaka mutur a ombokani ti chuanin interview then khata alan dan phei chuanin hetia hostena an seilen cholai hen an ron thei kumso pani ani khanin US an pem ta Houston Texas an om ta ti chuan an tlei rol chawa mo he interview a mudan an ron zia dan phei chuanin hetia an seilen chau an than len chau hian insual te po insual ngun ve le ni eten report ra omlet mai ani this one in anu po hianin hetianga a insual ring awang hianin mi sang atangin complain adong nual ani ome United States an pem nuin ani ti chuan kumsang ni som pathum atanga kumsang ni som ni inkar an ron roll thar chawa ama kha hei ti khanin thazarual kan ti ang tak kha an ron ni chauta ama hi atum ruwe mema tin a energetic MMA ni a chak tha MMA ni hei a har wang chakhop mai ni ti chuanin ama simsim a hianin hetianga combat sports te angchi te hi nuam ati MMA ti chuan kumsang ni som pathuma tanga sang ni som ni cholai simsim khan hei UFC a chuanin Conor McGregor tun thenga mitam tekina kan langa isan ke nge poina ka nga isan a highlights te po kala en reng pai angchi an ron lar chhota ni Conor McGregor te hetianga ron lar chho ve lai hianin Joshua ven te po kha MMA mixed martial arts te po khanin an ron tui chhota ti chuanin UFC events te po a en na sa heta tang hian MMA hi alu chho enge alu chil
chou chan ni in heta Houston Chronicle hianin article hianin an ron report tabok ani hi kum sang ni som pathuma tanga kum sang ni som ni chawa Joshua Venana a rol thar ha tlai rol hun a man chau dan mo te khanin ti hunan mang chawa ti chuan kum sang ni som nia kum som pakwa ani in MMA training chau chan ta ani han ngai tua maula kum som pakwa ni na training chawa kum som ni pali ani na ron champion ani kum som pakwa ni hen a training chawa ti khan hei serious taka training chawang kha ani kum som pakwa ni in serious takin an training chawa som pakwa som ni khat ni thum ni li serious taka a training chaw nu kum nga nu wa tiang hian in UFC champion an ron ni chawdan UFC champion ani ma po hian in champion lo ni nual to tianga ani sual na hmun danga te po hian mo tin boxing a thiama no Muay Thai a thiama wrestling a thiama Brazilian jiu-jitsu po thiama ne turu rem khop mai ti chuanin coach tam tak te chuanin hetianga a natural fighting ability hey a pian pui thiam na angkha kha an lo mu thiam pui chana ni hetianga serious taka an training chho hian a zia chu Joshua Ven hi MMA a tuya talent anei boka chu wang chuan tiang hianin olsam takin ti mayang ama tan chu na har sadona amar chu a soi hi chu na olsama a pian pui talent a tui bok ama ti chuanin tiang hianin serious takin a training chawa aron champion tamai ani coach te po khanin khatianga a pian pui talent kha mu mai bi kheklo ti chuanin a career hi kum sang ni somni atanga kum sang ni somni pakhat hen hei amateur career an be chho ve chan tak tak kha abul kha an chan chho ve ta ti chuan heta po hianin hei an ziak nge ani soi tong khan kum nga chung khan an UFC champion ani thegan te kha serious a training serious tak nu khan mo heta po an ziak hei his amateur career progressed unusually fast in aron comment nge ani omje chonin bulan chan kha ma kha ason chakta em mai ani Texas vela hatingan in elna te po khan heta hianin ol sam takin rang takin Fury FC amateur flyweight title kha khami kha aron fight chua kani heta hianin mina Joshua Ven an mudan chu atumpui te kha engtiklai po in pressure apea ti chuanin hei high striking volume apet na sa atnek na sabok ani omje chu ama hi afita a chaw har mi than khatte chu hei Conor McGregor te po round 1 na te kha chuanin fit lu tuk amaro chu khan round nan bel zel khan hei anu khanin lo chawa khatiang te khani amaro chu Joshua Ven taka hi chu etiang hianin a striking volume hi asanga atnek na sa pet na sabok a cardio hi a cha em maya ti chuanin hlawan ei lo fearlessness against experienced opponents atumpu yete kha eng ang po experience po ni se Joshua Ven hi chuanin a hlau lo wani chuwa chuanin heti hun lai atang hianin apminga hian hei hlau nei lo the fearless ti nickname hi sa pho chuanin an pe top mai ani ti chuanin hetianga an nickname hi flyweight division a phei chuanin tuna big phei chuanin nickname lar berte zinga mi ani atumpui te engang experience nga to po ni se Joshua Ven hi chuanin a hlau lo hrim ani ti chuan MMA debut kan ti hi kum sang ni som ni pakhat October thla hian aron nei ta ani kum sang ni som pakwa official takin serious takin a training chawa ti chuan kum sang ni som ni ti hianin Fury FC amateur flyweight title aron nek chuaka aron sual chuaka ti chuan in October sang ni som ni pakhata he hianin MMA tena luta ani ti chuan ne na hi chang ol sam chho in tile mai teang ama ta kha chonin fight fek chu ania ama ro chu kan soi war deu po ni han soi war deu ta po ni la apoi chu lo tu ra ngai la atumpui te khan knock out mangte submission mangte le a me hrim awang khan tiang hanin chakna kha an nei chona sa ang reng hop maya ti chuan his fast activity rate accelerated his development in comment an pe heng ania chan chu a thiam em awang le atumpui te kha tianga olsam taka tiang han ron ne zel awang khan ama po in ma son chaka ti chuan kum sang ni som ni pathum khan UFC nen hianin heta hianin historic UFC signing ti ania heta hianin
he became the first fighter born in Myanmar to sign with the UFC an ron titani Myanmar ramachanga avoid khat na turin nei UFC nei official takin tiang hianin contract and sign ta ani hetiang ani nu phei hi chuanin Joshua Ven hi alar to ol to kani mo ti chuanin a UFC debut tak hi June ni som ni pali sang ni som ni pathuma hianin Zaglas Zumagulov anen hian hen anin sual helain thalak ka tilanga mo hela hepai atumpui pa ani a mel hian enula atumpui pa po he a theu neu lo ti kha riat he Joshua Ven a chuanin ani ani e apian kumin enula Joshua Ven hi kumsang ni pakhata pieng tro atumpui ma saberi kumsang kha zakwa somriat pariata apieng ani atumpui pa hi experience to don lu to kani amaro chu Joshua Ven chuanin aron ne ti chuan kumsang ni som ni panga hi Joshua Ven atan chuanin a breakout year aron lar chua tak kumin ti mai tiang aron bon tak kum khovel pum huwa pa aron lar tak kumanita ti chuanin hepa hi Rei Suruya hi hepa Japanese mixed martial artist bon lutuk mayania hi Joshua Ven chuan aron nei ani bon khop mai ti chuanin hemin huwa hianin Bruno Silva te po hi te hian aron nei chholea UFC 316 Joshua Ven chuan aron nei le ni ti chuan Brandon Royval Brandon Royval hepa poi ron nei le ani Joshua Ven hian ti chuan December sang ni som ni panga Alexandre Pantoja hepa hi aron nei le ani turu rem khop mai ti chuanin a champion nu hian hepa ane nu hian in Joshua Ven hi champion ani UFC flyweight champion aron ni na ani kasoi bon thiam lawang ti gala ama hi bon boxia ti chuanin May sang ni som ni Parukhan a title kha ahum hi mani hepa Tatsuro Taira laka hian mo chu wan chuanin abon ani Joshua Ven hi chu tuna hianin a record hi 16-2 17-2 te ti ani ang poni se kha chu a source a zir le update a zir kha ani dona emponi se Joshua Ven hi a chanchin atanga zir tur kan nei poimo deu ka ti chu azin kong hi all some big lo ani Myanmar changin Malaysian pema Malaysia changin US an pem le ti khan hey apian pui culture le tradition ni lo na mun lutuka ti hanian piangan seiliana mo chu ma chonin har sana kha atok na sadona ni heta zirtur poi modem ka ti chu enga har sana na sa kha tok po ni se ama hi ain vong don ti hi chiang ani mo chu ma chonin discipline na bok hi atobai jana ron poi mo le khatia discipline na poi mo khatia chon thil pakhat poi mo le de mizo thalai te na zir chogela ka ti chu kan lo tui viau thei amaro chu kan talent ani lo hi chuanin kan hlotling kher lo thei hi apoi mo khop mai Joshua Ven apo atui alo talented bok pathian pian pui talent a pe kan ni bok aron hlotling mai ani ol sam deu khan mo ti han tu hen kum som ni pali ni October tha hen kum som ni panga pum don chau ala no pang lutuk ti han no pang takin atuina a sia a talent alo ni boka chu wan cho champion mai ani hi Mizo thalai tam tak hian in kan inzir chuangai ka ti ve deu then kha chu gaming an tuilu tukani amar zu talent pathian talent min pek na lo ni chi alo maro chu kan lo tuilak lo to box hi ti khani na kola kol ve thei ani music te ponia sports te ponia sumdona te zirna te engkim pathian ina talent min pek kha khami kha keima ani na kan zon chu thiam ve angai khami kha ke chonin a chanchin hi kan chiara ti hianin kan zira chuan a chanchin he te kan chiar kan zir atanga nangmani karon share ve thei cheu kha ka share ve thei cheu ni poimo ka ti khop mai ani mo a chanchin po hi angai nom aturu khop mai ole ati song kha tun thum atana kan han rieka kan han soi zau thei chu ani Joshua Ven bon khop mai